Russia le Ukraine boina a city LALRINAWMA THUZIAK. Russia in Ukraine aruna ni sompali anita nimin tlaidar nga vel khan Russia chuan Mariupol khopuya Nauneihna maternity hospital chu an boma thi omthu an soilova hliam som pasari ero an omti ani raipor chen khatero chu thi hniang hnuang le nausen then khat chu building jimkar atangin lak chwa anni hetianga maternity hospital bei ani tamai hi UN Secretary General Antonio Guterres, British Prime Minister Boris Johnson, White House thupuang tu Jen Psaki, Pope I.O. thupuang tu Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Poroshin Tebaka, Amnesty International, UN Human Rights Commission, International Red Cross Society le Ukraine President Vladimir Zelensky te chuan demna thu soin nonau pui soilo chena be na le tharum thona ti top turin Russia chu an phuti khovel shata an puang ngalani Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Russia si paiten maternity hospital an beilo thu nasatakin aron phangalani AP News chuan heno pang hospitala Nauneihna room maternity ward chu missile ka ani wangin nurai puarte po thi nuangin lakchwa anni ati Mariupol City Council chuan telegrama Nauneihna hospital chu ka nge yani zia video le thalak aron tar langbok UN Human Rights chuan hetiang meichhia le no pangte omna hospital bei ani tamai chu shiat thiam harsa anti thule an ngai venin chui chianan tumti an puanga Amnesty International Pol po in Indona thil swalti na war crime theyani ti in achui don ti an puang Ukraine President Zelensky chuan nizan zan rei to lama khovel shiata thusoi ron nei le in Westram te chu Ukraine ram bawra ka Russia ta na thona reng thlove phallo na dan no fly zone puang turin angenin aphu tharle ani US NATO ram te chuan no fly zone puan chu direct taka Russia do tura malak na ti in Ukraine ram thil phu thi an no sak chin ani Zelensky chuan no pangte chu inchim kar atangin lak chwa anni a hetianga twal thana le tharum thone hi ti top wat turani engtiare nge khovelin ala thliria me maidon le Russian Federation chuan Nauneihna hmun te chu alau tamem ni enga nge ati chhia tak mai Heilo liama in tha mangtum na hi a omlove ti in Westram te chu Ukraine van bawra khar mi aturin angen ne chiamani Children's Fund UNICEF chuan February ni somni paliatanga Russia in Ukraine arun noa no pang somthum pasri chuang thi in hliam somnga an umto ati Ukraine chuan no pang somruk don thito in asoi thung UNICEF Executive Director Catherine Russell chuan Indo nuwa no pang noi ni ten an in le lo an tlanchia santo ti in maternity hospital bom ani le tamai chu adem hle Mariupol khopuya hian mishing noi ni an chenga Indo nu lokachangin himna zongin anin thiar chhuak de urenga Mariupol City Deputy Mayor Sergei Orlov chuan MSNBC News nena mi sang khazani vel an thito ani ati Mariupol hi Russia si paite chuan laktumin nikwa zet an hwal bet to a building chen khata chuan vur tlabok nen inti lumna tur electricity te tui in tur chhati omlovin no pang chen khat chu dangro dang charin an thi ti ani mun chen khata phe chuan ruang an phum seng lova a hu hova phum na tura siama an ruang chu an vok thi son phum mai to ni in an soi media chen khata ruang an the lut lai hi mu tur a omnwal Nimin ni laini khan Russia si paiten himna zonga inthiar fihlim du te tana inka hai case fire ang deu reilo te siama tlan chhuana hun an siam huna mi singli don te chuan zim to ta hwalbe anni na mun an chwa san theiti ani tona Ukraine mi pui mak to dwai thum don te chuan himna zongin anram chen Poland Moldova Hungary le Romania ram an lut to a chunga chuan NATO si paiten lodong songin EU ram chen khata refugee angin da ani donani US le Britain phei chuan Ukrainian tam tak chu anrama refugee angalu an phalsaka visa an lo siam chinani kumsang khazakwa somli pangahnu Indo pui pahni nu a Europe ram chunga raltan tamhun ber a thlengmek Ukraine Foreign Minister
Dimitro Kuleba chuan Ukraine mi puinwai li chuang de chu Russia sipai ten hwal che pin an sheng mekin asoya chung te chu tuin tur chale electricity an nei lova an tui in te chu ruwa tui in chunga tanga an lo do khom ti ani ti in chung ho te chu Sami Mariupol Enerhodar Valhovaka Izium khwa a ni in asoi chuti line Kiev Kharkiv Chernihiv Samile Mariupol khopui hwalbe mek te chu akhat tokin Russian sipaiten rocket le missile mangin an side urengti ani Russia sipaite hi kumsang hi sompali a Ukraine tanga an chu sakthut Crimea lamatangin tamzok anon lobel zela Ukraine sipaiten lodang bok chin ma se Ukraine ram chung anon lut thuk to hle in an soibok Kiev khopui pot tengle armor vehicle nen hwal mekin Kiev khopui tanga mel som pathum vela Russia sipaite chu mu zau zau tur an om toni Britain le Canada in Ukraine nena Ralthuamin apek belle ta British Defence Secretary Ben Wallace chuan British PM Rolte nena Russia chuan atum angotin Ukraine alain anhe meilawa wangin aral rele beidan tektik athla ka thla karin omti in Britain chuan Ralthuamin mangin Ukraine Tanpui zel atumti ashil President Zelensky chuan US NATO ramte chu Ukraine nena indo thona piturin angen chamchi a Poland sarkarin Soviet Union hunlaya siam MiG-29 indo thona somni pariat Ukraine nena pekatumla US le Germany ten anrem tiri silo MiG-29 jet fighter somni pariat chu US military base omna Ramstein Air Base Germany a dalutin sumi tangin Ukraine dalu turati ani a Police Air Force 10 MiG-29 fighter aya US siam F-16 jet fighters andongang ti a Poland thuthuk na lo siam ve ngot chu US Pentagon chuan arem ti lo ani Biden admin thutluk na hi US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Police Defense Minister Marius Blackzaknena ashilfia tobok British Defense Secretary Ben Wallace chuan Ukraine ngen na angin Britain chuan Ukraine nena mishing put mai thei tonlai thona ka thak na chakle changkang ber Starstreak high velocity anti-air missile thazet maite Enlo anti-tank missile 3615 le Javelin anti-tank missile sanghi pekle atumti asoya hengral thuam hi azang khain mishing ten andara pu in letangin thona le tengte chu olsam takin dar tui ang chantir thein thirhlum le ka pathir ral tu theite chu nipuilaya vur tui ang main alwan raltir theini Star Trek hi surface to air missile ni in riain ale thumzetin achaka metar sang saria thil om an ka chuan mitkar lawa deng fuin hetiang anti-air missile zang khai mi pakhatin aput nel nol thei hi British sarkar chawin alasiam chhuaka Belfast khopuya tanga siam ni in an chuang hle nge tontuma Russian tengle indo thona tamtak an ka chat thei chan po Starstreak le Javelin anti-tank missile wangani Starstreak hi an ka chwa hnu loka a warheads te chu pathumin a in tender zuya reilote a aka tumtak an vasutek try mai chinani anti kezi sompali lekarit ni in patlingin mani kaukia punelin thona ka thlagnan atangkai hle Javelin anti-tank missile po ngalphusen ngau se siam tak anga twal chai teng te chu hla mya lovin vai thir chhejong du zong taka achantir zung zung thei bokani Britain chuan Ukraine hi atan rum rut maya hemi wangin British mi puitele British Army tam tak chuan Russia ral yan do turin Ukraine rama anlut zut mayani mase British sarkar chuan an sipai Army changlai te chu Ukraine chantura kallo turin acha dan bo chhiat na ani ati Foreign Enlist Act of 1870 angin mani chanhem ngai na wangin British Army 10 ramdang sipai Tanpuya ral lovado very ngot phal anilo February som pakhat khan British Army 10 ral do very ngot khapna anti chuak to ani kumsang hi som pali chawkhan Syria ramle Bashar al-Assad chu paitumna wangin le ISIS hotia wangin
Aleppo vela British sipai te hi raldo turakal anlo to ni in ansoi. British Foreign Secretary Liz Truss chuan Sunday khan BBC palai hna Ukraine anchana anthlop tlat thu soin indo tura Ukraine ramakal te chu sarkar ti ni lovin anmimal du thlanna le thutluk na ani ati. President Zelensky chuan khovel ram sang sanga Ukraine thlop tu te chu democracy le zalen na veng him tura Ukraine ram chan turin alo som to a tuna hian Ukraine rama Foreign Legion Brigade an ti mai chu ramdang mi sing ni donin anzom to in ansoi Ukraine civil mi te po Territorial Defense Force a mi sang tam tak in pe in chung ho chuan Kyiv khopui veng him turin RPG-7 anti-tank launcher ka dante anzir tluk mai ani. President Zelensky chuan West Ram te chu anma ni Tanpui thuai tura chao wa somin engtikangi thutluk na in siam don ente u kanin do me khi tun hi Ukraine borua khar khi phunani e arang thei ang berin thutluk na han siam ula Ralthuamin han pete u te in angen cham chi mai ni. US NATO ram te ero chuan Ukraine chu NATO ramani silo wangin indo turin raldo mi sipai Ukraine tirlu antum lo ani sumle Ralthuamin ro chuan Tanpui zel antum thung. Poland khan anin do thona somni pariat jet MiG-29 jet fighter chu Ukraine hna peklo tumpo ni se khoiram atangin nge anthon luang then khachuan EU ram neutral ram Kosovo chu US chan tharam ni in Kosovo tangin Ukraine dalu ani anring deu. Canadian PM Justin Trudeau chuan NATO ram to mekin Ukraine chu Ralthuama Tanpui na turin poisa a pui atiam. Prime Minister Trudeau hian Romania le Germany ram to in German Chancellor Olaf Scholz nen po tunlai boruak an thlir don ani. NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan NATO ram somthum de chu raldo turin anin peiti soin tuna NATO chuan indo thona za somthum le indo long zani zette anin ralin tir to a NATO sipai singli vel chu raldo mei thei turin anin bua sai to ni in asoibok. President Biden chuan NATO member ram te chu khoi anni a inchi khat po a mel ma ten andai ni chuan NATO chuan NATO Article 5 angin ati turati angti in an chan net tur thu alo soi to ani. Russia hian Ukraine chau lo deu aram chen omtero te pani Moldova le Georgia po avai matela arun zui ring tu an om. US chuan Poland le Romania rama NATO sipai te ven himna turin Patriot missile battery pani da thar atuma hei hi tho na le missile ka thagna manrwa ani a North Korea ramin South Korea le Japan ramte long range ballistic missile manga ka a avo te le Israel le Iran Hezbollah ho te indo mei tura borok so san line Israel le South Korea rama alobun to chinani. Bloomberg News le US Today te chuan US Congress chuan lungrwal takin Ukraine Tanpui na turin US dollar tluk le ding on 13.6 pek RMT ni in anziak. Biden admin chuan Ukraine Tanpui na turin US dollar tluk le ding on somzet chu Congress hna alo deal to a tuna Democrat le Republican ho te chuan Ukraine hi lungrwal takin Tanpui andu ani. Heng US dollar tluk le ding on 13.6 hi Ukraine ram mi pui Tanpui ngai te Tanpui na turni in US dollar tluk le ding on rugzet chu defense atan big le Ralthuam bungrwa atan tluk le ding on thum atelanga US dollar tluk le ding on thumero chu Eastern Europe rama NATO sipai le Ralthuam ti chakna turani ang US Congress hian government shutdown omlo Biden admin rotna angin US trillion 1.5 manatur an pas zinga Ukraine ram Tanpui na tur atelani. Tuntuma Russia in Ukraine aruna wangin West ram te chu an changrwal chale a kan hlo hlepa kan chiar ti angmai ani ome NATO ram te chu thei topin an changmar zela kumsang khazakwa somli pakwa a US nuclear thazar noya din North Atlantic Treaty Organization NATO chuan hetiang renga chanwal na cha anla nei ngai love antihial NATO member ni kher tul tilo Europe rama neutral taka omchin
Finland le Sweden ram te po in Russia thil ti dan an enin an lung amwang zo to lova NATO zom hi an du to ni in France 24 News chuan asoi Paul nung bera finish mi pui za som nga pathum zet chuan NATO thazar hnuai an du to a chutiang in Sweden po in Ukraine ram angmaya chan chaw dewa an hlau to ti ani kumsang hi som pakwa khan US President Donald Trump chuan NATO ram hi ram ven himna sum tho tlem ti in puan thwa tel sandeya alo vo deuh ti to a chuti lai chuan NATO le US in kar chia in France President Emmanuel Macron phei chuan NATO chu mishing thluak thi to brain dead ang ani alo ti hial to ani kha tuna chuan Germany po an GDP atanga 2% chu defense budgeta da atum to a Chancellor Olaf Scholz chuan kumsang hi somni pali a chuan German defense budget atan euro tluk le ding on za da ani ang ati tahial mai Russia le Ukraine in high level imbiak na nei antum voina anin do nu ni som pali na a Turkey rama Russian Foreign Minister Sergei Lavrov le Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba te chuan remna le muan na zungin inbiak na nei antuma mase Kuleba chuan inbiak na an nei tura ra tha achwa awak a be sei lo thu le be sei na ane san lo thu Twitter a aron zia kani Ukraine ram chunga Chernobyl nuclear plant le Zaporizhia huna nuclear plant te chu Russia sipai te hian karliam ta khan la in anthunun veka heti lai hian heng nuclear plant pani atang hian radioactive radiation pu drupal theya soin International Atomic and Energy Agency IAEA te chuan an ngai ven hle a an Director General Rafael Mariano Grossi chuan safety le security ngai ven atul tak meu ati Zaporizhia nuclear plant hi Europe ram chunga lian berani a Chernobyl nuclear plant hi kumsang khazakwa somriat paruka radioactive pu drupalin Europe rama chiatna rap thak tak thlen tu aloni to ani Zaporizhia nuclear plant hi Russian sipai zanga le unit somnga ten anlo in anveng tlat to ni in Energy Minister Harman Hadusenko chuan asoi Ukraine puitan puinan China chuan yon makta duai nga man bungrwa athon lut ni in Xinhua News chuan asoi International Monetary Fund IMF chuan Tanpui na man mo atan US dollar tluk le ding on khat pek arem tibok heti lai hian US Vice President Kamala Harris chuan NATO ram shwai tu te chu Ukraine chungchang soipui turin Poland le Romania ram atlo meka top official te baka chung rama Ukraine refugee te amu ang Russia rama chuan media khwa khir ani wangin thuthang diklo fake news theder tu apu te chu kumsom panga thlenga zel tan theiti dan ansiam tharawangin CNN BBC New York Times Sky News te anin la chuak to a Facebook le TV News po an film khur to hle Russian investigative website Agents Vochuan Russian journalist za somnga zetin Russia ram an chwa san to ani ati